أنا زوجين زلوا تماما أول زلوا باك 面对凯南的叫板，谁敢横刀立把？没有帕克尔林，中国选手帕克尔林天生专治各种不服，你若战我就战，我就是帕克尔林。有请后方选手中国雄鹰帕克尔林。And now, introducing his opponent, fighting in the right corner, who is making his build in the ring. And now, please make some noise to the warrior from China, Packer Carney. 那么现在站在我身边的南方选手，年龄32岁，身高1.73米，体重77公斤，职业战绩8胜2负1平，他就是代表黑虎国籍的阿塞拜疆凯南。أنا زوجين زلوا أنا 那么同样站在我身边的。也是一位非常出色的年轻的小将，年龄23岁，身高1.91米。这是他的职业的首场战绩，代表的俱乐部是猛犸英雄公司的私人基地的帕克尔林。أنا ما أول زلوا أخني هذا مشتاق مكاني في الجندة فينا 场上裁判龙金龙，猛犸英雄走进鄂尔多斯一起提问，正式开战。右派边是来让他突然一个战术支援，来，跑。好的，各位现场以及直播间的球迷朋友们，大家晚上好，欢迎来到猛犸英雄综合格斗冠军赛的比赛现场。现在正在进行的是今天的揭幕战，一场次重量级的综合格斗比赛。本场比赛的双方分别是来自阿塞拜疆的贪吃蛇凯南，以及中国新星帕克尔林。那我是本场比赛的解说王明，今天的是郑州巴西柔术学院创始人以及巴西柔术学院顾文正先生，顾教授你好。你好，大家好，欢迎大家来到猛犸英雄。现在进行的是一个地面的一个打斗。那么现在这个南方选手凯南，他的侵略性还是非常强，其实拿到参加位。对，没错，因为这个凯南其实已经是猛犸英雄的常客了，在过去的比赛里面也是取得了2场连胜的战绩。
자, 아제르바이잔자도 下一场是 조금 봐. 视频的效果在参加论坛，看一下 그렇죠. 对，我们看到现在南方选手应该是拿到了侧面的压制，而且现在这个红方选手他这已经是身体偏靠中国了，那这样的话是不是他的一路在跑步上受到限制？对的，对的，现在南方查是哪位？目前对红方来说非常被动。我们现在看到我们中国选手他这已处于被动，一起的观众朋友们，我们的热情在哪里？今天我们支持。现在 알아서 먹으니까. 帕克林，加油！帕克林，加油！一起的选民朋友们，你们的支持在哪里？现在咱们在川上为我们看护观众的防患，目前解除了罗导的压力。这个时候我们也看到了这个南方选手海南也是拿到了一个非常有利的位置。我也想问一下这个顾老师，因为我们也知道顾老师是巴西柔术的飞人，现在这个局面，帕克林应该做些什么？最好站起来，可以靠着罗马起身。好，看到帕克林应该也是球头起身，非常老师的提醒。帕克林，加油！帕克林，加油！那看到现在帕克林真的是浴血奋战。 조다 데려서 걸었대 тухай ичлээ. 요걸 залуу 아제르바이잔 залууны 어려들에서 어렵대 тухай. 现在进入一个比较时刻，来看一下场上裁判员刘金老师对这个情况进行如何处理。助理讲。那我们看到现在的帕克林也是血流满面，而我们的南方选手海南。那根据规则，现在要监督对南方选手海南进行一个审查。 За энэ угар залуу Азербайджан залуугийн зулаа дээрээс тохой 20-т зөвхөлт хийгээд нөгөө залуу нь унцлаа. 好，那现在我们看到 Манай угар залуу анхны үйлчлэг ажиллагаанаа хийж байгаа. 有一个犯规的动作， Сайн юу хийж мэдэхгүй байх шиг. 裁判员的裁定。 Ингээ орж ирээ. Пак. Пак. 那我们来看一下这个比赛能不能继续。对，当然为了保证这个比赛的安全性，现场也是配备了经验非常丰富的医疗监督。另外，我们的裁判员也是身经百战啊，对于这种情况，其实也会做一个公平而且公正的处理。那各位观众，稍安勿躁。 Манай алтан шагаа жанчив нэмбо хоёр байна. Анх удаага энэ ард гарч байна. Ард авч гарсан залуу нь тэнд 20-т зөвхөлт хийгээд өсөлтөгчүүд ингээд Азербайджан залуугийн зулаа дээрээс тохиолдсон. 那按照我们的这个竞赛规则，南方选手 жанчив нэмбо хамгийн сүүлийн тулаан байгаа. 恢复时间。 那我们看到我们的裁判员龙金龙老师也是非常的严格。虽然我们的这个帕克尔林是我们中方选手，但是对于这种对方伤痛期间进行补水的这个行为，还是予以了坚决的制止。由此可见，绝对是把比赛以及比赛的公平公正放在这个比赛的首位。 Манай үзэж байгаа нэг ширлээд өгөөрэй. Удахгүй Монгол талаанч манд тулдсан шүү.
англи刚才我们的裁判长辛军踢老师也对南方选手进行了提示，还有1分钟的休息时间。那在1分钟结束之后，泰然要做出继续比赛或者是放弃的一个决定。 Энэ VPN-ээс болоод баг зэрэг гацаадах шиг шүү.因为这个综合格斗比赛，其实它是一个错率，包括这个风险性非常高。 Манай Паккед уугур залуу 77 кг Азербайджан залуутай тулсан. 而我们的南方也是非常的痛苦。 Тэгээд доороос 20-тэй тохой гэж Азербайджан залуугийн зулаа дээрээс тохойдоод 那我也建议把我们最强的呐喊与掌声送给两位。 чүгүү тооссон уу яач вэ? Хятад хэлсэн. Нэг ядууч нь бүхэн нэг юм байна. Алай нуугаас доо жоохон боцгүй гэдэг анхны тэмцээн бас сайн мэдэхгүй багш байна. Тэгээ уг нь техникийн зөвлөгөөн дээрээс зөндөө сануулсан л та. Сая хоёр дахь яваад яалтгүй дулаа дээр нь онцлоо. 比赛的结果已经来到了我们手中的第一局，3分39秒，红方选手犯规。比赛结果，蓝方胜。 Ингээд манай уугар залуу 20-тэй цогцол хийсний урмаас Азербайджан залуу ялтыг авлаа. Баяр хүргэе. 接下来有请我们的颁奖嘉宾，内蒙古省政工商有限公司董事长，以及内蒙古阿吉奈食品饮料有限公司郝总，为我们的冠军以及颁奖朋友留念。 Энэ Мордын Баатрууд холбооны хоёр бүс байна. Ялгчийн цомгууд байна. Энэ Азербайджан залуу ер нь жоохон хүнд хохрол амстай. Зулаа дээр нь маш том удаасан харагдчихээн да. За одоо манай өвөр Монгол залуу болснаа. манай өвөр Монгол залуу 谢我们的 болснаа. 颁奖嘉宾，掌声欢送我们啊！ Өвөр залуутай болснаа. За дасгалжуулагч нь алтан бодог. Энэ тоон худлаа гардаг. Лай. 好，感谢我们的颁奖嘉宾帕克尔丁，帕克尔丁请留步，帕克尔。 Нэг өөрийгөө танилцуулж.帕克，这是你的首场比赛，自己也没有想到，代表我们中国战队开启了今晚的首场比赛，也是我相信帕克也特别想取得这场比赛，也想获胜。但是呢，比赛就是这样，因为你的犯规导致了这场比赛快速的结束。此时此刻你有什么想对大家说的，以及家乡的人们想说的话？ Эхний тулаана Азербайджан залуугийн зулаа дээрээс тохойдож
Азербайджан залуу ялалтыг авлаа. Мэргэжлийн хоригдлын анхны тулааны ээж байгаа уугар залуу Пак гэдэг. 来吧，让我听到我们一起喊中国力量，中国力量。好，凯南上来想说两句话。大家好，你好，军哥。I like Nasser brothers. Allah, I like fight. You know, because all times I like fight. Three more stays, no problem. I go. Please. Дахин тулдахыг хүсэж явах шиг байна азербайджан залуу маань. Тулааны спортын сайхан 比赛rematch inshallah。他说我对这场比赛特别期待，然后我也特别努力，然后我没想到是这样一个结果，就是他说我头确实特别疼，因为他3次犯规打到我的后脑，他说我会继续站着的，然后他说我也没有跟我的对手，就是再试试加，继续加油吧。来吧，用最热烈的掌声欢送两位。 За одоо дараагийн уугар залуу Мамети тултахад бэлэн болсон байна. Өөр Монгол залуутай тултахаар болсон. 进入巅峰对决。 Ордсчлийн клуб сургуультай 是一场85年的无差金腰带争夺战。中国选手买卖体本是一个拳击手，以重车著名。买卖体挑战重车的赛场之后，更是如鱼得水，大杀四方，极其难得有的能扛住他的重拳啊！选手有请红方选手拳坛巨无霸，买卖体开幕。 Please make some noise to the warrior from Xinjiang province,
与买卖提争夺金腰带重量级的选手是包尔纳斯。赛前30方多次劝阻包尔纳斯退赛，因为他的胜算非常的渺茫，败北几乎毫无悬念。我将终结买卖提的不败神话。现在见证到奇迹的时刻了，有请红方选手终结者包尔纳斯。And now, introducing his opponent, who wins the perfect and career repose of 7-5 wins another June today. Please make some 몽골인데.站在我身边的蓝红选手，年龄32岁，身高1.80，职业战绩7胜3负，他就是来自北京金展泰拳的白白黑木。 За энэ уугур залуутай манай өвөр Монгол залуу тулцахад бэлэн боллоо. 站在我身边的红方选手，年龄32岁，身高1.83，职业战绩5胜2负，他就是代表我们安徽得到的胜任基地的布纳斯。 场上裁判老海，龙马是有金2分村一期体育馆正式开战。 За дурлаа эхлэх бэлэн боллоо.好的，那随着我们的裁判员黄海先生一声令下，今天的第2场比赛正式开始。那么本场比赛对上方分别是白乃丁以及这个巴尔曼苏。另外值得一提的是，这场比赛是一场重量级的金腰带争夺战。那所以说，按照规则也是一场5回合的比赛。目前包尔纳苏将对手摔倒，打倒上位，现在是一个半马的位置。 另外这个白乃迪啊，他的比赛经验还是非常的丰富。在进入综合格斗领域之前，是一名职业的拳击手，所以说他的拳法真的是非常的出色。我们看后方能否获得什么？对，另外这个红方选手巴尔苏，他是来自我们 За баярлалаа төвшөө. 他的这个争地技术还是比较全面。 За манай ишгээр дээрээ удахгүй Монгол тулаанч Жанчууны бүү маань тулснаа. 在赛前，我们的这个赛况也是多次对巴尔苏进行战术，但是这位来自 Одоо манай өвөр Монгол тулаанч 依然决然 уугур тулаанчтай тулцж 比赛 байна. 的擂台。目前双方在进行地面缠斗。
现在目前双方的情况还是比较的焦灼，双方并没有做出来具有实质性威胁的动作。来吧，现场观众朋友们，喜欢红花的为红花加油！红花，红花。那么同样，你们为我们的蓝花加油！我看支持蓝方的有多少？蓝方，蓝方。目前是7个位，下位的话，双手紧抱对手，然后避免遭遇打击不响。我们看红方如何应对。其实进入地面之后，对于拳击出身的安迪来说，还是一个不小的考验。看到红方选手阿尔纳斯就在不断的推进相应的这个红方选手并没有做出来太多的有效反击。当然，如果说这个双方运动员一直保持这种状态的话，裁判员也会根据实际情况裁定。现在红方还是占据绝对优势。我们看龙头其实要打敌或者下攻。我们的场上裁判员黄海老师对运动员进行提示。看看有没有机会穿墙或者拿背。拿背。这个下位。看再发送龙头抢4脚。处于下位的阿尔纳斯。오글자도 메메티. 身长力壮的麦迪还是轻功化解。但是我们获得成功。对，另外有一点值得一提的就是，这场比赛是一场冠军腰带的争夺战，是5个回合。因为我们知道，在综合格斗比赛里面是5分钟一个回合。如果说这场比赛打满全场25分钟的比赛，对于双方绝对是一个非同小可的考验。我们看现在龙方现在情况比较少，两位选手进行消化。现在双方又是来到这样一个比较焦灼的状况，为建议我们现场所有的球迷把我们最热烈的掌声和大喊声送给2位勇士。那我们可以看到这个体育场上面有一个非常响亮的口号：“17是个好地方，17的人民真的是非常的热情。”也再一次让我们2位勇士感受一下17的热情好不好？我还请我们的裁判，我还是非常的清楚。오글자도 무릎치고 있어. 도단어디 비슷한 хохирлэгтэй эхэлж байна. 首先，我们的场上有监督进行一个紧急的处理。我来看一下这个红方选手能不能继续比赛。现在我们看到红方选手沃尔纳斯还是非常的痛苦，我也建议我们现场所有的观众给予他最热烈的支持，好不好？红方，红方，加油！ Уугар залуу манай Монгол залуугийн дээрээс цохилт явж байгаад мөрөгчлөө толгоогоор. Гэтэ зүгээрээ торгуулж шиг байна. 鉴于刚才的情况，我们场上裁判员黄伟老师对当选手的进行了压点，也就是扣除1分。目前双方处于这种战地状态。对，当回到战地状态之后，其实也就来到了200多领域。我们知道这个麦迪他是一位经验非常丰富的选手，而且在红方运动比赛上面也是取得了非常不错的战绩。10秒到60。 уугар залуугийн хүмсэг залах шиг боллоо. Манай залуу баг зэрэг сууж явах шиг байна.
хүнд жинхэд бас гоё тулаан зулж байна. Оо, манай Өвөр Монгол залуу буугаад өгчих шиг боллоо доо. Юу болчихоо? За тэр өвөр залуу зүгээр айл гэж юм. Юмсэг хөнгөө бакаан задсан болтой. Манай Монгол залуу, Өвөр Монгол залуу юу болов? Нэгдүгээр үеийн төгсгөлд биендээ хүнд цохилтод өглөө. 자, 마스터에 在战场上也是出现了一些情况，我们的某方选手阿尔纳苏表示自己不敢继续进行比赛。 нүд нь харанхуулаад ийн гинэ. За тулаа эхлүүлсэн. Ой. Манай залуу буугаад өгчлөө дөө. За ингээд. Өвөр залуу манайти ялтаа за. Манай Өвөр Монгол залуу нэгдүгээр үеийн төгсгөл хүнд цохилтойгоо сэргэж чадсангүй. За вичээс юу болж байна? За одоо харин өстө нүдний болоо боллоо. Энэ гоо авчих гэж байгаа юм. За одоо энэ манай ий үндэстэн жижигэ. 比赛的结果已经拿到我们首都。 아, 이 이윤순 자도 男方选手在第一回合4分34秒的时候，使用头部撞击撞的这个红方选手一直在出现眩晕，但是我们的比赛就是这样，一直在突破。这是一场我们的裁判团队的结果已经来到我们首都，这是一场 자, 이 마티스카 자도 때 红 돌다. 方获胜，蓝方 자, 이 만에서 이 이윤순 자도 优秀的红方选手上台。 마티스카 자도 대원장 我 그들이랑 们的裁判选手发挥了，这就是我们的裁判团队非常的专业，赏罚分明。有请高尔纳夫马上回到舞台中央。那么买卖题，至于这次头撞的对手犯规，你有什么想对大家说的话？ 자, 이 마티스카 자도 킥복서тэй босоо тулаан сайн босоо тулаанаас 大家好， 30 гаруй тулаан 今 хийсэн. 天我们比赛来的同志们朋友们， 20 гарсан ялалттай байгаа гэсэн. 祝你们谢谢， 9 тулаанаа хүн цогтоор дуусгасан тийм залуу. 谢谢我们国 Энэ хоёр хоёулаа Мадагаскар болсон тэмцэгчтэй байна. 国家是 Энэ хажуугийн залуу бол 我们中国。 аврагын төсний төлөө болчих залуу байна. Нэмбо хамгийн сүүлийн тулаан. Нэмбо одоо халаалтай гэж байж байна.
манай Алтан шагаагийн тулаан маань цуцлагдсан, өрсөлдөгч татгалцсан. OK， 谢谢我的朋友们、兄弟们，谢谢我的爸爸妈妈一家人，谢谢中国力量，加油！好，掌声有请包日大叔回到舞台上。За энэ манай өвөр Монгол тулаан чихний үеийн төгсгөлтөөр хүн цогцолтой аваад сэргэж чадсангүй. 内阁部中将管理层投顾集团朱建峰、陕西机械有限公司惠宏梅会负责纪委以及运动员颁奖。 За ингэснээр энэ уугур залуу маань Нордонбаатрууд холбооны аваргын бүсийг авах нэ.哎呀，真的是好遗憾呀！又是一场犯规。好，非常感谢我们的颁奖嘉宾，包尔纳索请留步。 와, 오늘 전체는 뭐 돌반을 때 쏘지나. 此时此刻，我相信你觉得你赢得胜之不武。你有什么想对大家说的话？ За, манай 이 үндэстэн жижигэ. Тийм, жинхэнэ нэрийг мэдэхгүй. Гэхдээ бидний өгсөн нэр бол жижигэ. Мадагаскар залуутай тултахад бэлэн болсон байна. Тийм, 이 үндэстэн. Манай саяны өвөр Монгол залуу жоохон хэцүүхэн нэгдүгээр үеийн төгсгөлд хүн цогцолтой аваад сэргэж чадсангүй. Хамар нь хугарсан гэсэн байна. 回老家，兄弟们，回去再见。好，掌声送给包尔纳苏。接下来，这是一场中国对阵非洲马达加斯州的比赛。首先，让我们用最热烈的掌声有请来自马达加斯州的梅维斯。 За, Мадагаскар залуу.
那没听。哈基米，Mambo，哈基米，Mambo，哈基米，Una Meruto，哈基米，Mambo，哈基米，Mambo，哈基米啊，哈基米啊。40kg толтолоо. За манай жижигэр хахад билүүсэн аа. За 57 kg толт. 我们的中炮选手马海日从来没见过火山的爆发，也没有体会过火山熔岩的炎热。不过，当马海阿日知道自己的对手是梅贝瑟的时候，以及他的绰号是火山灰岩，马海阿日放话：既然他来到中国挑战，我就让他成为一个灰山，把他打成渣渣。有请红方选手马海阿日。Introducing his opponent, fighting at the right corner, the West Puffer Victoria Repose of 35 to 100 Please, making some noise to the warrior from Xinjiang province, Mahai Warrior!
站在我身边的蓝方选手，年龄28岁，身高1.76米，职业战绩40战38胜，他就是来自马达加斯州的梅威瑟。 За Мадагаскар улсын тамирчин 57 кг тамирчин. 那么同样站在我身边的中方选手，年龄25岁，身高1.65米，职业战绩30战28胜15 KO， 他就是代表红马兄弟的大赛训练基地的马海傲。 이 үндэстэн манай жижигэ 场上裁判陈文红马英雄的这个比赛走进一期体育馆，比赛正式开战。 Bitte, du reizt mich nicht, Lisa. Das hat reizt mich. Okay, touch gloves. Back to corner. Jump, jump,好的，现场以及直播间的球迷朋友们，大家晚上好，欢迎来到红马英雄综合格斗冠军赛的比赛现场。那现在进行的是今天的第3场比赛，一场57。中钢选手进行一个抱摔。对，没错，我们看到这场比赛真的是非常炸裂啊！比赛刚刚开始。3，风格非常明显。 对，没错，这个来自我们中国的马达日也是一个一电系高手。打！啊，足够的。哎，看足够的。对，裁判员对南方向进行提示，进行反击。来自我们中国的马日，击败南方选手梅威瑟，也让我们一期的全体朋友们拿出我们最高的热情和掌声，送给我们的红方选手马日。 За манай жижигэ эхний үед дээр TKO-ор ялтыг авлаа.比赛的结果已经来到了我手中，在第一局58秒使用 TKO 红方马海安获胜。 манай жижигэ сайхан ялтаа да. 接下来有请我们的颁奖嘉宾，二位合适徐家主播上戴喜强先生。 以及内蒙古超冠体育发展有限责任公司张总为我们的冠军颁奖费录电。好的，孩子们。 好，感谢我们的颁奖嘉宾马海安，请留步。 манай 이 үндэстэн залуу маш сайн бэлтгэл хийсэн, ууггүй бэлтгэл хийсэн. 分享一下你的生命喜悦的心情。首先
首先，很高兴参加萌萌英雄2度4战比赛，这边的人们很热情，我很喜欢。我想再次感受一下你们的尖叫声。所以再大一点好吗？谢谢大家。今天拿下比赛，我很开心。首先感谢金刚老师，他帮助我很多。感谢我的家人，感谢我的教练，我们一起团队，感谢我的对手，他很顽强。赛前我看了他训练视频，他是一个非常刻苦努力选手，我很尊重他。谢谢大家。掌声送给马海阿日，为我们的中国力量拿下了1分。 Она детская сахар 接下来进行的是今天晚上的第4场正赛，这是一场青少年的比赛。天生反骨，骨骼惊奇，在格斗方面非常的出色。有请蓝方选手头头。 За дараагийн дулаан. За энэ залуутай манай аль юм уу? Шинжэн уугар залуу маань толно. Амати. Good. Good. 我们的运动员可以跟现场的观众互动，挥挥手致意。За манай гонч Айди Баба. За манай ядагч жижигэ. Good. яах вэ? Одоо хүүхдийн тулааны дараа явах юм байна. 石狮子跟我真的相对姚文忠说，他真的非常期待这场比赛，因为我们在宣布红方选手上来的时候，他自己蹦上来了。然后我们继续再介绍一下王胜鹏，天生的反骨，骨骼惊奇，在格斗方面非常厉人。有请蓝方选手头头。And now, introducing his opponent, fighting in the right corner, who is making his debut in the ring. Please make some noise to Young Warrior.
GCK холбоонд GCK Young Warriors 3 ялцсан байгаа. 身边的蓝红选手年龄15岁，身高160，职业战绩8战7胜，他就是代表云龙东方格斗的杨文正。站在我身边的东方选手年龄只有13岁，但是他的职业战绩，自由搏击的战绩是8战6胜，他的东方格斗的战绩是9战7胜，并且拿到了 GCK 的22的入场券。他就是代表某马英雄格斗大赛新人第一的小战炮大圣头。场上裁判陈文，红马英雄格斗冠军赛有进一金或者进口款，8角龙中开战。Fighter compare. You all know the rules of American men's all the time. Important to yourself. Okay? Punch gloves. Fight to corner. Judge, cut, ready, fight! 好的，各位现场以及直播间的全体朋友们，大家晚上好，欢迎来到宝马英雄综合格斗冠军赛的比赛现场。现在进行了一场青少年综合比赛，本场比赛的双方分别是来自宝马英雄的王胜德以及龙威格斗杨文正。这是一个非常精彩的比赛，然后下一场比，然后呢，两位现在做了一个合法。对，没错，两位小选手我的天，太漂亮了！一个教科书般的转头台，南方选手王胜德直接降服杨文正，拿下一场漂亮的大胜。现场的观众，拿出我们最大的热情和掌声，送给我们年轻的勇士王胜德。真的太快了！不敢相信，真的是一眨眼是春天。没想到出现了降服。你的红方选手在第一局28秒使用断头台降服获胜。好，有非人的掌声，有请我们的颁奖嘉宾，宝马英雄赛事陪同人王一鸣先生，以及他发生影业总监秦万的秦万先生。За Мортонбаатрууд холбооны ээлжид тулаан Өвөр Монголын Ордос хотод явагдаж байна. За энд манай Жанчууны бо дараагийнхаа тулааныг хүлээгээ сууж байна. Одоо 3 тулааны дараа баха. За нэг мэдэрийн хүмүүстэй. 现在是第一场。 Тэмбэлөө. За манай хоёр Мадагаскар. Тийм Мадагаскар. Манай энэ Мадагаскар залуу. Хятадын ямар тамирчин блэ? Жимбо гэдэг тамирчинтай. Аврагын бүсний төлөө тулдах нэ. За энэ гарын бинтэлж байгаа манай Азербайджан залуу байна. Сая толгоон дээр толгооны орой дээр бас хэдэн сайхан тохоо авсан зулаа дээр тий. Сайхан булдруутсан байна. Нэмбүү амжилт гэж байна.
За одоо би та бүхэн Нямбугийн өрсөлдөгчийг харуулъя. Оо энэ муу усан толгойг хараад байгаарай. Малгаагаараа жонглоорцсон байж шүү дээ. За манай Нямбугийн өрсөлдөгчийн жижиг залуу. Улаанбуулангийнхан би алаатай гэж байж байна. Саяасан. Facebook. За энэ залуу байна. Монгол маа. Монгол Facebook. Вай Монгол. Вай Монгол. Good. Nice. Энэ Мадагаскар залуутай тулдаж байгаа. Залуу байна. Аврагын бүсний төлөө. Энэ манай Нямбугийн өрсөлдөгч. 연출부가 아니 이거 다 믿으려고 와. За одоо гадаа дараагийн тулаа явуучих шиг байна. Сая манай ийм үндэстэн залуу явсан шүү. За одоо манай уугар залуу алим уу? If you're not tough, ladies and gentlemen, get ready to get fucked up. Let's do it. Манай уугрууд. Тэгээ дараагийн тулаануудыг оройс үзүүлээ. манай Мемети сая яасан. Жаяо. Даадимо. Я манай алтншага. Кудубика уугартаа авч явах гэж байна. Алимо гэдэг. Манай жижигөө сая зүгээр бодоо болгосон. Манай жижигөө өстө бот нэрсэн. Ихний үедээ тикэё яг тавсан. И үндэстэн. Дараагийн тайвыг хятад тайлбартай хийя.我们的赛前宣布还是非常的严格，看到裁判也是对我们的蓝方选手卡莫德艾塔
塔亚他的一些装备进行了非常细致的检查。这个也是需要这个南方选手纳莫德艾塔亚，他腿部的绷带需要一一打开，检查一下里面是否有一些能够导致比赛有失公允的填充物。所以说，还请我们的观众早安入照。 자, 자가가 제트다리 예래 한 마련이네. 니하오. 자, 니가 사로 더. 더 더치. 자, 더. 우, 가급대. 가급대. 샤가타 보군. 니가 사로 기타 더 줄때. 这个运动员在他的脚踝处缠绕比较厚的绷带，这样的话其实相当于拿了一件这个武器，所以说这样的话对于。 어나 니샤가 도트에서 우스뚝 같사 진명 같사 우리 약 진대 орохгоод ирсэн өдөр өөрөө татгалзаад 现在裁判员在对南方选手阿莫德艾塔亚进行最后的检录。我们他老的变成鬼了，太搞笑了。If you're not drunk, ladies and gentlemen, get ready to get fucked up. Let's do it. 接下来与他对阵的红方选手一提名字，大家就知道来自新疆，这是一场真正意义上的天地之战。有请红方选手全球鹰阿里木图尔斯。And now introducing his opponent, who has the perfect record of the 21 fights, 17 wins and only 4 days. Please make some noise to the warrior from Xinjiang province, Zhengzhou Animal Choices. 我们现场的观众为勇士进行放拳互动，以我们最大的支持。红方选手阿里木图尔斯。我来自我们国家represent我狼上，我不很 underground， 不代表我是假的，我给没有按照这个舞台，要做就做，能吃能吃的大丈夫，那是我的兄弟闯荡江湖，不仅不给马能小丑，你跟战士沙场也不能做服啊！这什么总比是那呀？每一场演出都炸，但是那是夏天只有25票，哪有他啊？没没谁没我记住谁没了你，装饰的边缘的装逼逼，是别人的25把我的气势有意思。 都以为我会上青菜，帮我别笑别笑，离开别管还要欢迎，让我来自信，战士飘渺而不娃娃。我来自我的国旗，在我脑上，我认为话不多，他别把我当哑巴，摆在胸口这是我该有的样子。我来自信，就有革命20娃娃。我来自我的国旗，在我脑上。 我代表我是假的，革命没有按照这个舞台，谁说比你革命20娃娃，革命20娃娃，走向真人，要让大佬长大，革命20娃娃，革命20娃娃，背背宣布这是我的勇气。我来自西藏，革命20娃娃，我来自我的国旗represent，我是真的，代表我是假的。 站在我身边的南方选手穆罕默德，年龄29岁，身高1米75，职业战绩115胜8负2平，32 KO， 他就是来自摩洛哥的穆罕默德。
За манай энэ хоёрын тулаан их сонирхолтой. Эхний 5 минут кикбокс, дараагийн 2 минут холимог тулаан гэж явж байгаа. 站在我身边的洪峰选手，身高1.80米，年龄23岁，决战绩21战17胜，他就是代表猛犸英雄格斗大赛训练基地的阿里木川顺。 알레모。 在我宣布比赛开始以前，我先跟大家介绍这场比赛，这是一场史无前例的打法。我们的比赛是这两组选手是只有7分钟，在7分钟之内，前3分半是自由搏击规则，3分半以后开启综合格斗规则。来吧，让我们现场的观众朋友们，让我们一起见证奇迹的时刻到了。 场上裁判王海，猛犸英雄格斗冠军赛走进1金欢乐群体育馆8角笼中开战。直播间的全体朋友们，大家晚上好，欢迎来到猛犸英雄综合格斗赛现场。我是本场比赛的解说王大林。今天和我们的是郑州巴西柔术学院创始人以及巴西柔术黑带顾文正先生。顾老师你好。你好，欢迎大家来到我们直播间。那这场比赛，刚才我们的赛事创始人金刚也进行了描述这一场非常独特的竞赛规则。这场比赛上半段是自由搏击规则，然后比赛的下半段则是综合格斗规则。本场比赛只有1个回合，7分钟，这是非常独特的比赛规则。 对，因为在我们的固定赛事当中，我是4分钟，其实多出来的2分钟，对于运动员他的体能以及心理素质，绝对是一个非常大的考验。这应该是我首次见到这种比赛规则。 对，另外的话，我们来看一下双方的直面数据。在身体数据方面来看，这个阿里木在身高方面还是占据了非常明显的优势。但是这个南方选手，有115胜32次 KO 对手，这样一个傲人的战绩。从两人资料看，穆罕默德更擅长站立打击。 来自新疆的阿里木托尔逊更擅长地面进攻。对，没错，这个来自新疆的阿里木托尔逊长期受薪于猛犸英雄综合格斗俱乐部，他也在我们的猛犸英雄这个赛场上非常不错的成绩。如果前半段没有出现终结，那么将改为。 네, эхний 5 минут кикбокс. дараагийн 2 минут MMA. 诶。 因为现在还是自由搏击。对，没错，顾老师这个说的是非常准确。随着时间的流逝，对，对，没错。如果说这场比赛拖到后半段，那已经是来到阿里木的这个猎杀领域。因为不同流派的选手。 Afterma. 现在双方其实是比较기준 적었지. 所有的观众把我们最大的热情、알아두시. 红方阿里木加油！红方阿里木加油！当然了，也要让我们最大的热情送给我们远道而来的南方选手穆罕默德·艾塔亚，加油！南方加油！ aldırma. 알아두시. 目前是一个势均力敌的一个状态。 나스 통과가 됐을 때 어떻게 对，目前其实双方有实质性威胁的动作，我们可以期待一下这个在比赛的下半场，这个阿里木会有怎样的精彩表现。
Эхний үед авчирч алимуу ялдаг авах. Хоёрдугаар үе холимог танаар. OK， 目前改为最后这个规则。 За одоо MMA。За одоо 2 минут MMA。 说这个比赛的规则已经从 kickboxing Барилтаж。 这个时候，我们来看一下以地面战场的阿里木会有怎样的精彩表现。现在可以进行哦，就哎。这个是来到了猎杀领域，阿里木团体拿到上位。 现场的观众拿出给我们红方选手最大的鼓励。阿里木加油！阿里木加油！我们知道这个我们的布老师也是国内为数不多的拳击内代。布老师，您对现在这样的一个情况有如何的见解与看法？尝试南北。 真的是猎杀时刻，我们 За тийм үү, хоёрдугаар үеэр араас бох ихээр ялдаг авлаа. 被迫裸跳，成功拿下这场超级大战。现场的观众，我们所有的热情与掌声送给我们的勇士阿里木特区。 За тийм үү. Хоёрдугаар үед араас бох мэхэр ялдаг авлаа. За одоо дараагийн тулаан. Айн Матискар залуу. 使用背后裸脚降服和胜。接下来，我们用最热烈的掌声有请我们的颁奖嘉宾美国木生生报有限公司以及 加油！ 马英九赛事总监陪跑人之一王一鸣，为我们的运动员颁奖最热烈。 Энийг харуулчих дүнгөр угсаа орё. За одоо энэ Мадагаскар залуу аврагын бүсгэлтөд болтнаа. Мадагаскар залуугийн өрсөлдөгч Хятад тулаанч Зоо Жимбо гэж залуу байгаа. 好，掌声送给阿里木。哎，Мадагаскар。中国队长，加油！中国！好，掌声送给阿里木。在我们下半场开始之前，我想跟大家公布一下，接下来还有我们的格斗巨星争到台上，争夺金腰带，以及我们的中国勇士将迎着蒙古国的黑曼巴，好吧？废话不多说，接下来开启我们的今天晚上的比赛。下面今天晚上的主赛是头条比赛，由中国的选手周金博与 манай айлын уу ялтаа аваад ирлээ. 争夺外上的金腰带。这个听起来在中国名副其实的名字，但是他是一位马达加斯加非常出色的选手。那么，让我们用最热的掌声，有请来自非洲的黑狗。Ladies and gentlemen, whatever you do, is second time. And now, introducing the challenger, who wins the first fight is from the rebound. 17 ring, only Southern Boys.
За манай Мадагаскар залуугийн өрсөлдөгч Хятад тулаанч Зоо Жимбо接下来与他对阵的是中国综合格斗领域老炮明星选手周金博，以踢打摔系、刀劈灵斧的七肘行走般的缠斗技法享誉全国。今日遭遇黑龙的挑战，周金白秒变屠龙少年誓阳，必须将猛犸象的金腰带留在中国。那么，我们有请中国的军团的领军人物周金博。Introducing his opponent, fighting at the right corner, with the perfect career record, 30 wins and 16 losses. Please, make it time to the champion. So站在我身边的蓝方选手，年龄26岁，身高1.70米，职业战绩32胜7负2平9次 KO 对手，他就是来自马达加斯加的黑龙。站在我身边的红方选手，身高1.73，年龄34岁，职业战绩46战30胜16负，他就是来自辽宁公社格斗俱乐部的格斗明星老炮周金博。Харин мэдээ сан тамирчтай зүйж юм бэ гэж. Монголын 3 тамирчнаа тулдчихсан. Хамгийн сүүлд 24 场上裁判金皮红宝岩雄，头条不在，8角龙宫
차차. 한 사람만 그거에 따라서 도와주셨어. 빨리 함께. 벌써 네 中 시간 的是咱们这么老看不太个笑，老看不这，来这个。看，ready， fight。 好的，现场以及直播间的观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到猛犸英雄综合格斗冠军赛比赛现在正在进行的是一场66公斤级的超级战。本场比赛对阵双方分别是我们中国的老炮选手周一博以及来自非洲的飞龙。我是今天的解说王大林。老板，我是中国足球学院创始人杜文正先生，杜老师你好。 你好，欢迎大家来到猛犸英雄格斗赛。安排的这个比赛啊，真的是非常具有趣味性。我们的格斗老炮周一百到比赛开始已经开始了表演时刻。周一博打得非常放松。对，我们的中国队长周一博，其实在我们国内很多的大赛都有过非常辉煌的履历。今天来到猛犸英雄比赛，也希望能够给现场的观众带来最精彩的对抗。 来自马达加斯加的飞龙看来也很厉害。对，没错，飞龙的话，虽然说年龄只有26岁，但是他的比赛经验还是比较丰富，在过去的时间里取得了32胜7负2平9次 KO 的傲人战绩，而且看体格还是有一定优势。对，没错。其实这场比赛在某种程度上说，也是一场出生赢毒。지금 보고 저기 박사치거나. 好的，那我们也建议大家把我们最热烈的掌声送给我们打法风骚华丽的中国队长周金白。红灯，加油！红灯，加油！好，我们现在看到双方进入了第一战，有请我们的顾老师对我们进行一个解读。加油！目前所有人在手进行这个锤击。 하나 마트스카자 이런 좀 좋아하시구나. 游刃有余啊！看到在双方进行对抗的过程当中，还在不停的挑衅，精彩爆出！我的天！我的天！漂亮！哦，一个非常炸裂的炸弹声！ 일근들 약 10대 대에서 일근들 멈추고 왔다. 强烈建议把最热烈的掌声送给我们中国队的灵魂人物周金白。 가인이 가름스대 고단 봤다. 자, 또 조진보 인부스 같네. 자, 양수대 파이로 오르게. 那目前场上的医疗监督还在对我们的南方选手飞龙进行检查，来确认一下他的身体状况。当然了，这场比赛对于我们中国选手周金波来说，真的是赢得非常轻松，非常漂亮。那我们现场观众把我们最热烈的掌声送给两位勇士，送给周金博。 Мадагаскар залуучуудын хувьд өнөөдөр хэцүүхэн өдөр байлаа. Хүний нутагт хоёулахнаа бас жоохон хэцүү байх шиг байна. За одоо нэг тулааны араас Жанчив Нимбогийн тулаан. За одоо нэг тулааны араас Жанчив Нимбо. Одоо жоохон хөнгө халцлаа. Халаа дуусчлаа. Хал хариу болов багч. Тэ. Манай Азербайджан залуу. Сайн залуу. Салам алейкум. Германы техникээ зааж өгч байна. Одоо нэг тулааны араас. Манай Мемети сайн байсан. Мемети жаё. Гүүд на толгой молгоогоор энэ минүгээрээ битгий мөргөөд. Сайн байсан, сайн байсан.
Энэ залуу чи хаанхын залуу лээ? Талбарын хийж мэдгүй юм. Аа тийм үү. Манай аль мод ялагддаг залуу. Эхний 5 минут кикбокс яваад хоёр дахь дараагийн 2 минут холимог гэсэн дүрмээр тулцсан. Гаргаж ирээ шидэхдээ ер нь мөрөн илгэн дээр нь таараад тэгэл яачих шиг боллоо доо. Мадагаскар. За миний Германаас нөө цэнэглэгч яваад ирэж. Энэ хажуутлын өрөөнд байгаа. Манай Мадагаскар хоёр залуу. Өөрхий эднэрийн Мадагаскар монголоор орчуулагч ашиглаж байгаад энэ хоёрыг л хүлээж ийлаа гэдэг ба шүү дээ. Чат хүртэл хичээд байгаа. Манай энэ кикбоксер тулдаг байж байгаад ерөнхийдөө анх удаа бас холимог талаар тулж байгаа залуу юм байна. Тэгээ энэ бас кикбокс. Манай энэ хоёр ер нь кикбокс ер нь давгүй. Тэгээ хоёулаа тэгээд барилдаанаар ялагдчихлаа да. Холимог тулаан чинь тэгэл холимог тулаан шүү дээ. Цэнэглэгч. Германд албан курсын Германд. Бата юу вэ? Тийм. Цэнэглэгч. Цамцсан доголно. Оо. Манай алташагаа жанчин нэмбой уян салгын таарсан адуу шиг л байгаа да. Жанчин нэмбог сүүлийн тулаануудаа нэг ч ялагддаггүй явж байгаа. Алташагааг энэ ивент дээр тулдах байсан өрсөлдөгч нь татгалцсан, тулдгаас татгалцсан. Жингээ хасаад бүх зүйлээ техник, тактик бүх зүйлээ боловсруулсны араас яг тэмцээн дээр ирсэн. Өрсөлдөгч татгалцсан. Одоо 1 сарын 24-нд GSK Алташагаа GSK дөрөв дэх тулаанаа энэ. Одоо 3 дараалал ялцсан байгаа. Одоо GSK ерөнхийдөө бол асуудалгүй гэрээлнэ. Гэхдээ бас өөр холбооноос цаана яригдж байгаа болохоор одоохондоо GSK гэрээ хийх бодол одоохондоо алга байна. Good. Yes.
İki kere birincide oradan onun başından sonra bir kere kız kere За 26 онд Монголоос анхны гадагшаа тулаан Жанчин нэмбүү хийж байна. VPN-ээр орж байгаа болохоор бас жоохон гацалт үүсэж байна. Бидний энэ тулааны тактик бол манай өрсөлдөгч Нэмбуугаас баг зэрэг нуруу жижиг. Гэхдээ босоо тулаан сайтай. Олон жил сандаагаар хичээлсэн, сандаа боксер хичээлсэн тал байсан. Тийм болохоор бид нэр босоогоос хөнгөн үзээд болохгүй бол барилдаан дүү шилжинэ гэсэн тактиктэй явж байна. He's busy in the night. He's from where? He's walking. Okay. Fazlıcı, dana, uzun, mu, zon. Манай Нэмбууч ер нь 57 доо хурд хүч. Одоо бол ерөнхийдөө 57-д нэлийн дээгүүр л үзэхэр явсан доо. Арай болоогүй. Because he's very good actor. I don't know understand. За одоо Нэмбуу гарах нэ. 东北那个打完去哪了？刚才在上海正是周金良他的哥哥周金晚是取得了一场非常华丽的大胜。接下来我们也期待一下周金良能否在本场比赛里面续写哥哥奇。 잠깐. 目前双方在进行战略比拼。对，没错，刚才我们的这个赛事。 За энэ тооны араас Жанчин Нэмбуугийн тулаан. 战力以外，但是地面必胜。但是我们看到今天。 좋아. 刚才确实在战力的比拼当中，我们的防选手宋金良真的是被对手抓住了机会，实战出击。 За, лайвыг би авсан. Одоо би лайвыг тулааныг адил хойроос үзүүлнэ. 当然了，这个红方选手周金良他的意志品质还是非常的顽强，在多次遭到对手重击之后，依旧能够非常冷静的组织反击。屁股朝子，现在屁股靠拢地，屁股靠拢地，周金良终于来到了自己挺快，挺快。 擅长的领域。我们看能否这句话把身体不要抱，不要抱，把身体侧过来，不要抱，不要抱，把身体侧过来，随他快。 За, бүсээ дараа нь харуулъя. Одоо яг тулааныг харуулъя. 可以侧。 用双手握住对方， За, энэ дээр байгаа энэ шар өстэй саяны 漂亮漂亮。 对方相同的部署。 сая яг 50-д ялдаг Жүү Жамбай яг төссөн дүүн 小 байгаа. 心三角，小心三角。 Өвтөө хоёр Жамбай тоглож байгаа. 南方选手马嘉熙他的反应也是非常迅速。
起来，转，压过，把屁股挪过来，挪屁股。对，没错，看到现在把屁股挪到侧面，挪屁股。伸进了红方选手，屁股侧过来。已经解脱观众台。这场比赛真的是多次出现转换，非常精彩。对，这样把屁股侧过来。我们现场观众也把我们最热情的掌声送给两位小将，好不好？把屁股侧过来。哎，对，推膝盖，推膝盖。阿拜，现在双方回到推出来。뭐 저다 스타커라. 자, 다시 잡았으시오. 다시趴平，推到腿，不要让脚勾过来。非常教科书般的绑合脚，直接将我们 자, 악전배였어. 또 전배였어. 자. 자, 그러면 또 다른 어떻게 해서 자, 아싸스네 가로치. 다른 게임은 그 때리는 게임, 나 뒤에 쓴데 되게 잘하겠죠. 아, 뒤에 쓰는 게임은 바로 더 앞대는 가로치. 자, 또 하나 보겠습니다. 지지게 목 때려봤어. 자, 목 때려왔다 가라. 자, 또 같은 토다 어려도 없어. 전주님 뭐 한도 없어. 박시원이 야트라 가르치 아, 박시 봤다. 박시야 되게 아리다. 봤다. 야, 이거 봤다 봤죠. 이는 되게 좋았을 것이죠. 너 부산에 있는 거 부산순 자도 하. 아리는 우스 티셔츠는 거 같아. 아따 가면 되지. 好，掌声送给窦金良。 자, 만화 절전전 먹을 수도 있지. 이거 박사님在三层。接下来的是准备今天晚上的压轴大战，是一场啊，就是准备。 不是男的，不是，今天给谁不是个鬼？ 他的外表非常不是男温柔，但是他的背后是非常恐怖当然了，使人一存饭，也是他的地面缠斗更是做的炉火纯青。 战旗克林莫最恐怖的地方就是他明明可以快速的降服中国选手，但他偏偏不这样做，反倒在赛场上慢慢的折磨中国选手，享受这个过程。他又来撕裂了，有请来自蒙古国的战旗克宁布。 Ladies and gentlemen, have some more and beautiful girls. 자, 방학을 Who is the perfect clearing house of enemies and only defeats? Please make some noise and choose the green one here. 사요 지게를 모여가네
우리 미닉 버드다 만나 지치게 매매티 아지 뭐 사크르가 어떠가 우리 미식이 하리나 오가슴 통구들 모르노 이히 소식상다 라임 좀 다가此番征战，中国选手王宇是否会让蒙古的选手享受折磨中国选手的快感吗？我们不得而知。战旗的宁布想战胜王宇，也需要更大的勇气、技术、体能、技术的战法。对于战旗和宁布会进行全方面的碾压，大战即刻爆发。此时此刻，王宇准备好了吗？让我用最热烈的掌声，有请金属外科王宇。Please welcome the young warrior club 成员club 王宇。咱中国的这一个兄弟们看19岁的小将，当他路过我们这位置的时候，也希望我们观众给他挥拳致力，送给他最强大的支持，送给王宇。能不，刚才那个东西，啊，你最不抓的哈，呀，哦，妈。杨金刚，金刚，蒙古从哪里去了？是金刚。啊，我出门去。Нямбуу босоо нэлээд сайтай тамирчаа. Манай тактик бол тэгэл хаж ороод барилдаа. 决战第28战20胜，他就是来自蒙古国的黑曼巴真球宁布。 站在我身边的红方选手，身高1.68米，年龄只有19岁，但是他的职业战绩是12战10胜。他是来自中国著名的顺源国际俱乐部的王宇。这是今天晚上的压轴。
场上裁判龙金龙、蒙马元雄格斗冠军赛走进一金活络区体育馆，八角龙兵开战。 Minut тавьчмаар байдаг. За амжилттай. Энэ үзэх. 好的，那现场以及直播间的全体朋友们，好吧，可以。来到蒙马英雄综合格斗哦赛现场。现在正在进行的就是今天 ажил хөлдөр ажил битгий зогсоод 战第7队对ой. 魔术老炮的巅峰对决。今天和我们搭档的是郑州巴西柔学院创始人、巴西柔的黑带古文正先生。 Эй! 欢迎大家来到。 Фоо гинэ. Муу гас. 对，没错，双方也是发挥自己的特长，尤其是我们的魔术老炮詹奇格林布，比赛开始就进入了自己擅长的领域。 그리고 다들. 南方非常。 Эй, зөв. Тор өрөөд шинэ шээ. 对，没错。 Хөлдөр татаж хөвдөд хаа. 19岁的小将王宇也是来自我们战力部队的豪门，顺宇国际。 좀 나가라 자샤오. 나 중간에 现在双方 Цаашаа. гоё шээ. За одоо захил. 这个巴西柔术的黑带奖励对于这个巴西柔 захил. 术 гоё. 应该也是非常的得心应手。现在想从这个让 Эй. 从专业的角度来分析一下目前双方的一个。 гоё үрдэ гараад ирсэн шүү. Гоё. За зү. Одоо боолт байгаа шахаа. Хөлөө төгч. Гоё. За одоо захий хаа. Тайв. 对，没错，这个南方斩首山崎格林布，绰号飞曼巴，真的是像一条蟒蛇一样，在不断的绞杀对手。 гоё. дахиад захий хаа. 确实在罗马英雄 захий. 非常不错的成绩，并且拿到了季后赛。 Зүгээр захий хаа. 차 따라서 있잖아. 깨치 살마 이거 요로 거. 对他对于这个年轻的小将王宇来说，他的拜拜。和赢不结情到，但是能够从地面当中逃脱出来，展现自己战略优势，应该是他的当务之急。对，首先要保护脖子不想，然后想办法起身。现在是一个把它穿过的一个控制。 За бол. Нэгдүгээр үед араас. За баяр гүшээ. 飞曼巴来的果然迅猛，他也是以极快的速度完成了一个最后夺角，轻松拿下比赛。今天头条比赛的一场大胜，让我们也是用最热烈掌声恭喜我们的飞曼巴赢布。 За. Орчооч. Баярлалаа. Магангай дөр. Айгуу эргүүл боотоо бороо. 比赛的结果已经拿到我的手中，在第一局2分02秒，南方选手使用蟒蛇脚降服获胜。 이네. 원더라 баяр. 让我们对用最热的掌声有请罗马英雄赛事制作人马一丁先生，以及罗马英雄赛事创始人我自己，为我们的冠军颁奖为留念。 За, ахлааны охтууд нэг иймэрхүү. Тэгсээ насад сайн явтаа та. Ортер гэнэ манайхаа. Ортер. 紧凑一点。Оо, за, амраа. 看我这里，老师们。 好，掌声欢迎我们的颁奖嘉宾。 За. 周电阳会陕西汇源机械有限公司20年深耕桥梁配钢模板行业，专业制造。 За, бүгдээ зэрэг орчих. 为诚信铸造未来的经营理念，为每一项基建工程牢铸根基。 Авуу яваарна.
Мундаг шүү ахаа. Түрүү наад хит чинь. За нөгөө бүс харуул нэгэд бүстэй дагуу аваа. 非常感谢我们的主办方内蒙古来吧一个文化体育发展有限公司以及内蒙古蒙马篮球综合格斗国际俱乐部，我们的比赛正式落幕，期待下一场与你不见不散。好，所有的运动员来到舞台中央合影留念，来到舞台中央合影留念。所有的工作人员、裁判、运动员，抓紧时间来到舞台中央合影留念。所有的运动员、工作人员， За тэмцээнээ сайхан дууслаа. За би шиараад нэг юм харуулсан юм аа. Хаалгач юм бэ? За окей. За чараа. За одоо багшаа тайваагүй. Хүндэт тайваа хүндэт жаа. Яг баха доо. За жанчны муу маань сайхан ялтавлаа. Яг бэлдсэн техникийн дагуу, тактикийн дагуу сайхан ялтавлаа. Та бүхэн минь үргэлж үднэгээ тусад дэмжиж байгаарай. Бүсийг харуулдаг. За бүстэй хүүхэн. Тэгвэл хаяа. 来，所有的运动员，我们的裁判、导演以及工作人员，抓紧时间上舞台中央合影留念。 За бүгдээ баяртай.